चवथी निमतान गोंय पुलीस अलर्ट आसा. फोंड्या पुलिसांनी चेन स्नॅचिंग करपी गँगाक धरले. हे गँगान चोरिल्ले भांगर फायनान्स कंपनीत दवरून आतां मेरेन 5.5 लाख रुपया उखल्ल्या. Of 4 persons who were involved in chain snatching in the area of Ponda subdivision. This gang was operating from January to February this year. This gang has a habit of committing crime in Goa, then proceeding to Mumbai and then proceeding to Hubli. Now, first we had arrested Nisamuddin Irfan Muhammad. He's from Betora. He was arrested on 20th August in a NDPS case. He was also suspected to be a chain snatcher, so we have interrogated him in the chain snatching crime. He disclosed names of 2 other accused, Jaffar Shaik of Chandor and Gaiurish kerkar of Porvorim. They used to hand over the stolen property to one female who is Yasmin zalegar from Ponda. Thereafter, this Yasmin is to take this gold and go to either Muthoot Finance or Manippuram Finance and pawn this gold and take the money and give it to Gaiurish. Thereafter, they used to share the money and Yasmin was taking a commission for this. Altogether, we have recovered 7 gold chains and have arrested these 4 accused persons. They would attack lonely elderly couple who were seen. They could be husband and in one case a husband and wife were together. In spite of that, they saw their vulnerability being old, so they snatched the chain and they run away. Yeah. Money has recovered? No, chains have been recovered. वास्को वाठारांत गाडयो फोडपी गँगाचेर दुबावान वास्को पुलीस फाटल्या 10 दिसां सावन नजर दवरून आशिल्ले. एक गँग आसले 5 भुरग्यांचे आनी ते सारके 18 ते 20 वर्सां भुरग्यांचे भितर गँग ऑपरेट करताले. ह्या भुरग्यांची मोडस ऑपरेंडी अशी की हांगा संत्र्यान आनी आमचे हार्ट लेक हे आयसोलेटेड प्लेसीस ट्युरिस्ट वता, सो तांचे बायक्स आसा त्यो तेंचे स्टोरेज ओपन करप आनी बायकांतल्यान मोबायल फोन वॉलेट तशेंच एअरपोर्टाचेर रातच्यो गाडयो पार्क करता किंवा हार्ट लेकाचेर गाडयो पार्क करून लोक सकयल वतात तेन्ना तेंचे फाटले ग्लास फोडून तातूंतल्यान बॅग्स आनी मोबायल अशे काडपाचे प्रकरणां चालू आशिल्लीं. सो हांचेर आमी आतां गेले 10-15 दीस वॉच दवरून ते तांकां मागीर झिरो डावन करून 5 जाणांक काल अरेस्ट केले, फ्री जाल्ले आसा. प्लस दे आर कन्फेसिंग अबाउट सम मोर क्रायम्स ऑल्सो इन सम अदर पुलीस स्टेशन ज्युरिडिक्शन्स. तांकां अरेस्ट करून JMFC फुडें रिमांडाक प्रोड्यूस केला. तांकां 5 दीस पुलीस कस्टडी रिमांड दिल्ले आसा. न्यू वाडे, शांतीनगर आनी बायना एरियांतले आनी तांची नांवां आसा एक रवी हरिजन, मंजुनाथ हरिजन, सुनील हरिजन, रफीक किल्लेदार आनी अमन हनीफ. एक ते 2 जाण गाडयो चलयतात, बाकीचे आहा ते बेकार पेटी काम करतात, खंय तरी पेंटिंगाक हेल्पर बी अशें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी विक्रम नायक.